deu noite tá para um seminário de Cool Squad. Meta deu noite tá para introduzir marca nova, que é marca Ox Split Unit, e também para nós brindar mais informação de gas R32. Kung biyaha si biyaha aqui charla pariba de Brugge. Door ko nós pariba de Brugge, Cool Squad pariba de Brugge, e ora na decidi de hasi charla aqui pariba de Brugge. Quando nós tocamos de gas aqui, que tem diferença entre outro gas? Com marca Ox também com gas R32, que está hopi friendly, eco-friendly, e também que está spar hopi corrente e que está qualidade na alto. Me guarda bolso aqui na Cool Squad situada na Wax Aeropuerto 9 San Nicolás. Ox viene siendo uno de los fabricantes más grandes en Asia y en la posición número 4 a nivel mundial. Después de muchos años trabajando con el grupo de Cool Squad by AirTech, decidimos hacer un acercamiento con la marca de Ox. Cool Squad viene siendo uno de los partners más aliados a nuestra empresa a través de diferentes productos y marcas, lo cual viene siendo uno de los innovadores más uno de los distribuidores más acercados y con el mayor potencial para el mercado de San Nicolás en Aruba. Ox viene siendo uno de los fabricantes más grandes de aire acondicionado en Asia. Ellos son exclusivamente fabricantes de aire acondicionado, no hacen ningún producto de línea blanca, lo cual significa que la tecnología y las innovaciones en el producto son mayores a la competencia. I'm very glad we can have the partner like Cool Squad in Aruba market, because we know Cool Squad did a lot of successful work in past few years, and we are happy we can join this family. And also we will let you know we are a factory that based in Ningbo, China. We have more than 14 manufacturing factories bases in global the world. And we have 6 R&D centers, including Japanese. So we will let you know that being a Cool Squad customer, you can have a big factory like us in the behind. So you recommend this brand? Yes. We have like a 021 unit model for this market, and after you purchase it, maybe you can feel how it's outstanding, like all the functions, Wi-Fi functions, and faster cooling.